The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Doncs estem davant de la 6ª edició del projecte de Metròpolis FP-Lab, un projecte increïble, amb una edició espectacular, amb més de 1.500 alumnes que han passat per aquest projecte i amb més de 13 empreses que participen. És un projecte que sobretot el que vol posar per endavant és aquesta visibilització del talent dels nostres joves, vol posar també aquesta visibilització de la capacitat dels instituts i sobretot aquells reptes d'impacte social de les nostres empreses. La verdad es que son bastante interesantes las propuestas que hacen, tienen de todo tipo, un carácter innovador, carácter tecnológico, algo que nos puede ayudar a todos. Además, entre ellos, entre equipo, pues también hacen no solo quedarse las mejoras propias del producto, sino también desarrollarlas y también hacer un modelo de negocio. Que al final lo que nos interesa es darle visibilidad a todos estos problemas, colaboración ciudadana y beneficio para todos en general. Hacer un proyecto en el que directamente es real, algo que una empresa puede llegar a hacer, pues ha sido muy interesante. También tener las charlas en que íbamos a Metròpolis FP-Lab y nos orientaban, está muy bien, ¿no? Para también tener más claro cuál es el proceso creativo y tener las pautas. Nos ha guiado bastante bien y nos ha hecho enfocarnos y creo que el resultado, pues estamos satisfechos. Cada vegada tenim més projectes de grau mig, cada vegada tenim més projectes que són col·laboratius. Volem remarcar que és un projecte on tothom guanya. Agraïm moltíssim a les empreses i institucions. Si no, aquest projecte realment no seria possible. El treball aquest conjunt amb l'àrea metropolitana, amb la Diputació, amb els centres, amb les empreses, probablement és una de les coses que aprenem més, que ens enriqueix més i que ens permet, a més, extrapolar-ho a altres projectes. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. El Blue Containers Project es un proyecto de innovación educativa que surgió hace unos años aquí en el Instituto Provenzana y lo que empezamos a trabajar es con la transformación de contenedores marítimos para transformarlos en vivienda y equipamientos sostenibles y aplicando criterios de industrialización y de economía circular. Ha sido un proyecto muy grande, muy interesante, han participado muchísimas empresas, nos han ayudado diferentes entidades también, como la Fundación Barcelona FP, en diferentes aspectos. Y al final hemos conseguido construir un prototipo de un contenedor que lo hemos transformado en un vivero de empresas, lo tenemos aquí en el instituto. Es muy importante el tener apoyo, Uno de estos apoyos ha sido el plan de medidas a la innovación de la Fundación Barcelona FP que nos da una cantidad económica para poder implantar diferentes innovaciones, ¿no?, dentro de la educación y ya nos han ayudado en varias ocasiones, ¿no?, con esto y hemos podido comprar desde impresoras 3D o gafas de realidad virtual que también hemos aplicado en la realización del propio del Blue Containers Project, ¿no? I learned to be very social and to be able to talk in front of people. I learned more about the world's water problems. Definitely. It was super fun knowing a lot of new people. It was amazing having a trip, getting all close to the new schools, getting to know all these people, not only doing the school time, but also in the free time. We had a lot of fun. De l'AENA Mobilicat fem 2 mesos de formació a lingüística, on també podem conèixer millor els companys amb els que estarem fora, i després passem 2 mesos i mig al país de destinació, en el meu cas, Finlàndia. Nosaltres anem amunt. I me'n vaig a Espoo, Finlàndia.
perquè en el meu cas vaig a Múnich. Mi destino és Roma. Bueno, me'n vaig a Espoo amb TLN Mobilitat. Us el deixaré per si el voleu veure. No parlen. O no m'accepten els regals. Això és el que veiem. El projecte té l'eina Mobilitat Euroocupació 2020. És un projecte finançat pel Fons Social Europeu que pretén millorar l'ocupabilitat de les persones joves desocupades.